nasigcina sasibaningi nalokho bayafa abantu bafela ngilokho sekuluhlaza ukuthi la khaya kwakunagesi sekwabade asekumkhathathe ukuthi lamakhaya kasakhanyi ngani bapi labantu balamakhaya sifile sibulawa laba sinika ithemba lelingekho kanti mhlongane uvele nje nokufaka isaha uyasho ukuthi ngala lokhuni ngala liphemula lilahle ngale ngiyabonga sesasemhlala phansi asingeke vele sikhona Nkosi yami ngicela emadvolo nje nanithi nangabe bekuchubeka kubanje ngoba kwakona lokho esikuthola ngamafasiteleni does not sustain us uma konke lesithi siyakhangeka ukusalela then amachapha kanjani gesi naye lesisoyedulu athi add insult to an injury yini ingabili uhulumende nangabe senihlulekile ukuphumelela uma ngabe phela uhulumende akani buyiseli le lana khona akani subvert Masalaries angikusho vele nawe babethabethe amasalaries ngathola komakhulu kakhulu and I'm sure ukuthi ngiwona lawa asifake kuleti ndoleti kakhulu kulesikhebezi lesikuso nje ngilama salaries lithi 70 makhulu manengi nina nje lokho angiboni kini ukuthi kutani affecta ukuthi ku affordable kithi thina lesola kancane akusebenteli vele kuyasilimala